Rami Rent's first steps were taken in 1955 in Finland, at a time when the country was struggling to get back on its feet after World War II. Both the country and the company had a long journey ahead to become what they are today. Lauri Jämsä, Kauko Rastas ja Helio Lepäsmaa, he perustivat yhtiön nimeltä Rakennusmies. Ja homma lähti aika vaatimattomasti liikkeelle teräsnaulasta. Betonin rakentaminen yleistyi, niin tuli ongelmia esimerkiksi lattialistojen naulaamisessa siihen kovaan betoniin. Tavallinen naula ei tahtonut mennä siihen ja siihen tarvittiin näitä teräsnauloja. Ja mitä Lauri Jämsä mulle ehti kertoa siitä, niin se tapahtui sillä lailla se alku, että he laittoivat muutaman teräsnaulan aina kirjekuoreen ja kirjekuoreen lappu mukaan, että mikäli haluatte näitä lisää, niin ottakaa meihin yhteyttä. Ja tietenkin sitten rakennusmiehen yhteystiedot. Ja näitä ne lähetti sitten työmaille ja naulakauppa lähti hyvin käyntiin. With the success of their nails, the company makes innovations to the building industry and soon moves into importing machinery. Päätuotteet tuolla rakennuskonepuolella oli juuri nämä isot torinosturit, joita tarvittiin näiden elementtien nostamiseen tuolla työmaalla. Voi sanoa, että kaikki Potain-merkkiset torinosturit Suomessa on A-elementti Oy Rakennusmiehen tuomia ja myymiä. Alongside Finland's industrialization migration from the countryside into cities and towns accelerates in the 1960s. New homes need to be built for hundreds of thousands of new residents. Suburbs rise rapidly outside the cities. The company expands into precast concrete. He alkoivat valmistaa betonielementtejä, ja kun elementtirakentaminen oli silloin kovassa vauhdissa jo, niin kauppa kävi sillä puolella erittäin hyvin. The company becomes one of the major developers of precast concrete construction in Finland. In 1983, Partek, Finland's largest concrete producer, buys the company. Kyllä se oli just tämä betonielementtipuoli, mikä kiinnosti Partekia ja minkä takia Partek sitten A-elementti Oy Rakennusmiehen hankki. As Partek takes over the entire concrete business, the focus of Rakennusmies moves towards machinery as its core function. Ja tällä lailla keskityttiin tähän rakennuskone- ja laitepuoleen. Siis tietenkin seurattiin yhtiön kannattavuutta ja tällä lailla niin huomattiin, että itse asiassa tämä vuokraustoiminta on kuitenkin, vaikka se on pieni osa liikevaihtoa, mutta se on taloudellisessa mielessä ihan se kannattava osa. Ja silloin aloin kiinnostua, että miten tämä vuokraustoiminta noin laajemmassa mielessä. Se oli sitten ratkaiseva hyppäys konevuokrauksen puolelle, kun ostettiin monivuokrauksen konkurssipesä ja vuokrauksesta tuli selkeästi sitten päätoimijana. Towards the end of the 80s, Rami Rent heads east and sets up an office in Moscow. Ja silloin alkuun siellä Moskovassa meitä oli viisi johtajaa, 3 venäläistä ja 2 suomalaista. Meillä oli vaatimaton pikkuinen huone Moskovan laitakaupungilla ja ensimmäinen työntekijä oli tietenkin auton kuljettaja, joka kuljetti johtajia ympäri kaupunkia, lähinnä tietenkin venäläisiä johtajia. Siihen aikaan neuvostoliittolaisilla harvoin oli ajokortti, siellä oli aina ollut autonkuljettajat erikseen. Sellainen palkattiin ensimmäisen. Venäjällähän ei
ei Moskovassa eikä Pietarissa, niin ei ollut oikeastaan kysymys kilpailusta. Siellä oli kyllä markkinoita kaikille ja siellähän me oltiin johtava yritys silloin 90-luvun alussa. But the blossoming business doesn't last too long. The collapse of the communist regime creates unrest all over the region. Kun se Neuvostoliitto muuttui Venäjäksi, niin siinä oli pientä rähinää siinä välissä ja muun muassa sitä valkoista parlamenttitaloa siellä niin kahmuskeltiin, niin sen julkisivut aika nopeasti sitten sen rähinän jälkeen korjattiin. Turkkilaiset sen korjaustyön teki, mutta se oli meidän telineet ja niitä oli paljon. Koko se julkisivu oli täynnä niinkö Rami-Rentin telineitä. In the early 90s, collapsed exports from Finland to its big eastern neighbour drives the country into a deep recession. Sales of equipment and machinery drop by 90%. Mutta itse tämä vuokraustoiminta, se kiihdytti sillä lailla, että tietenkin myös vuokraustoiminta väheni, kun rakentaminen pieneni, mutta ei läheskään samassa suhteessa kuin mitä nyt esimerkiksi rakennuskoneiden laitteiden myynti. Ja monille vuokraamoille, pienemmille vuokraamoille tuli suuria vaikeuksia siinä yhteydessä. Ja tietenkin se antoi myös mahdollisuuksia sitten ostaa näitä pienempiä vuokraamoja ja vastaavia yhtiöitä, ja näitä ostettiinkin. In Finland, Rami-Rent now enters a series of submergers involving the legendary Finnish family-owned company Talberi. Meillä oli yksi tytäryhtiö, jonka nimi oli Talberi Rakennustekniikka, joka oli maahantuoja ja myi rakennuslaitteita ja koneita rakennusyhtiöille, mutta myös vuokrasi näitä laitteita. Silloinen konsernijohtaja Talberilla Risto Tuuri sitten kävi nämä tiukat kuulemat neuvottelut Erkki Norvion kanssa. Päästiin sopimukseen. Tämä oli meille erittäin hyvä kauppa. Silloin me ei vielä sitä tiedetty, mutta sehän on osoittautunut, että se on meille Talberilla nykyään oikein kruununjalokivi, voisi sanoa näin. Gradually the Finnish economy picks up and the building sector starts flourishing again. Within Rami-Rent, faith in its international prospects is beginning to increase. Jorma Nysselän kanssa aina kierrettiin noita toimipisteitä ja käytiin keskustelemassa käytännössä jokaisen A-rakennusmiehen työntekijän kanssa tuolla kentällä. Sitten istuskeltiin saunassa ja muistan yhden keskustelun, missä keskusteltiin siitä, että minkälaisilta tämä Rami-Rent saataisiin näyttää. Meille se oli selvää, että tämä konevuokraus on tulevaisuuden ala ja siinä on meidän mahdollisuus. Kyllä silloin tuli puheeksi sekin, että eiköhän me oteta kunnon tavoite, että ollaan Euroopan suurin konevuokraamo. In 1995, Rami-Rent's key owners, together with a few private equity investors and 44 company employees, buy out Partech's shares in the company. Siihen aikaan, kun oltiin ostamassa yhtä toimintaa Partechilta, niin rahan saanti ei ollut ihan helppoa. Kyllä siinä itse henkilökohtaisesti kaikki mahdolliset rahat kaivettiin esille ja talot ja kaikki pantiin niin kuin pantiksi, että kyllä siinä iso riski otettiin kyllä kautta linjaa. In 1998, the company is listed on the Helsinki Stock Exchange and envisions a path of consistent growth. The ambition is to become the market leader in the Nordic region, and it starts with the purchase of the Norwegian Bautas from Veidekke. Veidekkes outsourcing av maskinvirksomheten startet i 1997, hvor det interne maskinforrådet ble innrettet til også å se etter eksterne kunder. Og det gjorde vi for å kunne utnytte maskinpark og infrastruktur bedre enn tidligere. Og også for å ta de forretningsmulighetene som åpenbart lå i det å gå på et eksternt marked, basert på de trendene og den utviklingen som vi hadde sett på kontinental-Europa.
opp til da. Så det var en god forretningsmulighet, tenkte vi. Ja kun me oltiin selvästi niin kuin kannattavampia kuin mitä tämä Pautaksen toiminta oli, niin lopputulos oli se, että me ostettiin Veidekeltä, joka omisti siis 100% Pautaksesta, niin ostettiin Pautaksen osakekanta. For Veidekke så signaliserte affæren et fokus på øvrig virksomhet. Det ga kapital og styrke til å fortsette satsingen i Skandinavia på entreprenørvirksomhet. Og det synliggjorde også Veidekkes evne til å utvikle og skape nye virksomheter. This move is followed by the acquisition of Stavdal in Sweden, soon to be followed by fusion with Altima. Me alettiin sitten miettiä, että mikä olisi järkevä liikku Ruotsissa, jotta päästäisiin kunnolla Ruotsin markkinoille. Siihen aikaanhan NCC omisti Altiman, mutta siellä oli menossa tämmöinen prosessi, millä Altima vietiin niin Ruotsin Tukholman pörssiin. Ja loppujen lopuksi päädyttiin sitten 2004 siihen, että yhdistetään niin Ramirentin ja Altiman toiminnot. På noteringsdagen så lade Ramirent ett apportbud om 800 miljoner kronor på bolaget. Och det här budet det var då väl förankrat med såväl huvudägarna i NCC, Nordstjärnan och Lundbergs, som styrelsen i Altima. Genom det här samgåendet så skapar vi ett utav Europas ledande uthyrningsbolag och Nordens största bolag inom den här sektorn. Jag tror att en del andra byggare kanske höjde på ögonbrynen och hur ska de liksom klara sig utan att äga hela sin maskinpark. Det var ju en väldigt stor affär faktiskt, det var ju en stor del som lyftes ut på en gång. Så även om det hade förekommit en del outsourcing tidigare så var ju det här den absolut största som skedde i sitt slag då. Åren efter förvärvet utav Altima så genomgick Ramirent en väldigt kraftig tillväxt. Vi ökade försäljningen med 25% per år årligen och vi toppade på 700 miljoner euro 2008. In 2008, a global financial downturn lasting for nearly 5 years hits the building industry hard. Och när de här oroligheterna uppstod, då så vågade ju ingen ta några beslut. Där bidrog det ju till att vi inte behövde investera i en egen maskinpark också, tror jag, vid det tillfället. Utan vi hade nog med våra andra bitar att hantera. Under 2008 så drabbades vi också fullt ut av finanskrisen. Ja, det var ju en period där det krävdes kraftiga åtgärder och vi utnämnde då Magnus Rosén till ny vd för Ramirent. Magnus hade då 20 års erfarenhet ifrån branschen. Han kunde affären och han kunde snabbt gå in och fatta beslut. Och det här resulterade i att vi genomförde då omfattande besparingsprogram om 75 miljoner euro per år. Sen dess har vi ju börjat bygga mer plattformar. Vi tittar mycket mer på riskspridning och hur vi ska hantera risk i vår verksamhet. I grunden så är vi ju en cyklisk verksamhet. En del analytiker kallar oss för supercykliska. Och då finns det ju olika sätt. Dels genom att hitta synergier, att hitta plattformar som är mer gemensamma, men också att hitta olika kundbaser, andra kundbaser än byggindustrin för att sprida riskerna inom den verksamhet som vi faktiskt bedriver. Vi måste också bli bättre på att ta hand om våra kunder, att utveckla långa partnerskap. Vi var tvungna att skräddarsy vårt erbjudande till våra nyckelkunder
så att vi kunde leverera helhetslösningar till deras projekt. Rami Rent increases its focus around the Baltic Rim area and divests its Hungarian operation. And in 2013, a historical transaction is made as a joint venture in Russia and Ukraine is established with the company's strongest competitor, Cramo. Jag kan säga att jag såg många möjligheter i Ryssland. Möjligheterna är i stort sett obegränsade i Ryssland. Men man kan väl också säga att riskerna är väldigt höga också. Ett byggprojekt kan i stort sett vara 10% av Sverige eller Finlands totala bygginvesteringar under ett år. Ska man hantera byggprojekt av den storleken och för den delen mindre byggprojekt också i Ryssland, så måste man vara stor själv. 60 years in the business has made Rami Rent one of the leading rental solutions companies in Europe. The company has kept advancing its operational excellence in a mixed market environment and built a solid foundation for growth. Jag tror att alltså uthyrningsverksamhet eller rentalverksamhet i det vi håller på med, det har en stor tillväxtmöjlighet fortfarande. Men givetvis så gäller det ju för oss att hitta kundvärdet och visa för våra kunder att det är effektivt att hyra maskiner istället för att äga själv. Och genom att inte äga alldeles för mycket tillgångar i den process man håller på med, så är jag övertygad om att man blir mer flexibel. Rami Rent som utleieselskap har blivit mer professionellt, utviklet sin kompetanse, og relasjonen mellom Veidekke og Rami Rent har også utviklet seg positivt. Og det er jo ikke uten grunn at Rami Rent fortsatt er Veidekkes hovedleverandør på dette området i Norge. Og nå er vi da altså 15 år snart, når den nåværende avtale utløper, i 2017 så vil man ha vært hovedleverandør i 15 år, og det er jo en anselig tid. In 2014, Rami Rent renews its brand promise. The company is now more than machines. The first strategy is based on improving partnerships with all customers. The company's aim is to focus on service for business to business as well as private customers. Tarkoitus on, että me vahvistetaan ja parannetaan meidän tarjoamaa asiakaskokemusta ja sitä palvelukokemusta, kun asiakas tulee käymään meillä. Ja hänellä on hyvä fiilis käydä siellä ja hyvä fiilis tulla uudestaan. Jag ser ju en framtid där vi tar ett större ansvar också i värdekedjan mot kanske våra största kunder och hjälper dem med mer än vad vi gör i dagens läge. Så mer utifrån ett lösningsperspektiv och leverera nyckelfärdiga lösningar åt kunder. Attention is paid to developing secure, environmentally considerate and energy efficient solutions for the customers. Man kan ju säga att rental i grunden är ett hållbart sätt att använda utrustningar på, eftersom det blir många användare på samma utrustning. Bara sättet att hantera utrustningen på genom att en utrustning har många användare är hållbart och ekologiskt ur ett längre perspektiv. Kiertotaloutta oikeastaan on yrityksissä se, että hukkaa ei synny, ollaan resurssitehokkaita ja mietitään semmoisia liiketoimintamalleja, jossa käytetään enemmän palveluita ja sitä kautta tuodaan semmoisia kilpailutekijöitä, joita aiemmin ei ehkä ole ollut ja pyritään siihen, että tuotteet on kestäviä ja saadaan tavallaan liiketoiminta-aikaisessa semmoista tekijöistä kuin esimerkiksi huolto. Jos joka ikisellä olisi omat telineet, niin sitä voi miettiä, kuinka paljon materiaalia siihen sitoutuu versus se, että niitä vuokrataan ja tavallaan se sama telinesetti niin kuin kiertää useammassa paikassa, jos se ihan konkretisoi tähän Rami Rentin keissiin. A growing rental penetration rate and customers' growing awareness of the benefits of renting versus owning equipment provides future growth potential for the rental equipment industry. Nu pratar vi mycket mer om ett samhälle som ska vara hållbart, att man ska nyttja de resurser som finns och så. Det är klart att hyra är ju ändå ett mer effektivt sätt att nyttja anläggningstillgångar och maskiner än att var och en ska köpa sina maskiner.
Det är en väldigt tydlig trend i nästan vad som helst. Vår ambition är att förnya byggbranschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Och det är inte någonting som vi gör på egen hand, utan det gör vi ju tillsammans med våra partners och våra leverantörer. Och därför så ser jag Rami Rent som en jätteviktig partner till NCC i uppgiften att förändra byggbranschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Rami Rent continues developing different services into new customer segments. Om man tar till exempel ett kontor som vi normalt sett hyr ut till projekt inom byggindustrin, så är det ju väldigt lätt att förändra den produkten lite grann. Så kan man till exempel hyra ut det till en skola eller till ett daghem. Och då kan man ju med i stort sett samma produkt hitta olika applikationer som man sen kan nå olika kundgrupper med. Väldigt ofta där det är andra stora energiprojekt eller liknande, om det är vindkraft eller olja- och gasprojekt eller liknande, så brukar det vara på platser där det normalt sett inte finns hotell inom ett nära avstånd. Rami Rent is today well positioned to exploit new business opportunities. The company will continue improving its customer experience by expanding customer value proposition. The vision is to set the benchmark for industry performance and customer service through the offering of integrated rental solutions. Vi kan tillföra någonting till inte bara byggindustrin utan till andra verksamheter där ett värde kommer att skapas. Dels med den logistiska kunskapen vi har, men också runt miljö och säkerhet. Till exempel så är waste management som är en miljöfaktor där vi kan bidra väldigt mycket om vi är tidigt inne i planeringen tillsammans med kund. Och där ligger ett huvudfokus nu framåt. Vår verksamhet kommer att ta ganska stora steg under de närmaste 5 åren. Och därför då är det fullständigt livsviktigt att Rami Rent har en plattform som kan utnyttja det. "60 years experience in the construction sector and the Rami Rent team are key to future success." Det är en fantastisk driv i bolaget och en vilja framåt och en väldigt dynamisk kultur. Så det är inte siffrorna per se som gör bolaget, utan det är människorna som gör bolaget. Vi kommer utveckla tjänsterna runt våra maskiner. Och det sammanfattas ju då i ordet modern machines. A growing relationship with all clients leads to a growing market share. This company's knowledge and service is the key to success. Rami Rent is more than machines.